الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما لبيتي مسلم أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما فرتمان بس بركات رمضان ما هو جه هي دوما تهنيا أما لبيتي أخونا أختنا عريسكورا. أرغون قدوة كي الله تبارك وتعالى من بركات تري رمضان ما كي أرغون منا هي عملتكي كرمجة هي توفيق اللي بيجندا بركات تري ما هي كم قالوا من منا الله من بركات دبو. هذا ميدوك موضوع كم يأتي سورة الفاتحة. فاتحة سورة إنما سورة توجا نوت سورة قلوم هوري حادثات. algon menge terega mara gina fahara adi amdun poda kodin adi boda timihum wes barabbodan aduha hibbe wahakwa wakin khassa gotegga kirta qur'anuge moriti ayattaka gulifawa surattaka gulifawa hadisata haki ei algon menna egen waram muhimmo filawal takel libigenda hadisata haki الله تبارك وتعالى كيرت القرآن بابا لبا فوائر افوتوغا صفات اكيكي واهكتا صفات اكيكي حادثات ور شوق وريوا غوتا එකලංග වනි බාවා ලබ්බා එහෙම කීර්ත කුර්ආනුගේ තෙරේග හිමනේ එබ්බැයි තෆාතු එකේකි වාහකතක හාදිසාත කීර්ත කුර්ආනකි අල්ලාහ් තබාරක වතාලා අල්ගොන් මෙන්න තෙදුමකු දෙක්කෝ මට්ටකා එකලාගේ බාවා ලැබි එකලාගේ කලාම් ෆුල් කීර්ත කුර්ආන් අල්ගොන් මෙන්න ෆෙන්නම් මිය තර්තිබ බලාර් ඒ තර්තිබුන් එම්මෙ ෆොරතම සූරතකි සූරතුල් ෆාතිහා තිබේ ෆොන්න රංගලන් එක වඩා ගන්නවානේ කීර්ත කුර්ආනුන් එම්මෙ ෆොරතම බාවා ලැබුණී කි සූරතුල් ෆාතිහා නුන්ක සූරතුල් අලග්ගේ ෆසායෙන් එම්මෙ ෆොරතම බාවා ලැබු එම කීර්ත කුර්ආන් අල්ගොන් මෙන් අතුග මියම් මුස්සෆ් තර්තිබ් කුරයිෆා එවනි අල්ලාහ් තබාරක වතාලා අමර ෆුලක් ජිබ්‍රීල් අමීන් මෙදවරි කුරබ්බා මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම තර්තිබ් කුරවි ගොත එම ඒ තර්තිබකි බාවල පුන තර්තිබෙන්නු එම මිහාරු මිය තර්තිබ අය අල්ගොන් මෙන් කියා උලෙන් ජෙහෙ තර්තිබ ඒ තර්තිබ බලාර් එම ෆොරතම සූරතකි සූරතුල් ෆාතිහා الفاتحة يكي فشون اهم ويما مولي كيرت قرآنوگه ببركات تري كلام فلوگه ببركات تري فوتوگه مقدمة كي گوتوگا ديبا جاي كي گوتوگا فشومه كي گوتوگا الله تبارك وتعالى ميوني مي هن آية باول وف سورة الفاتحة گه مكما متيور كما كي algon men emmenge terega mashhur kame paragina kodakudin wes කීර්ති කුර්ආනුගේ මේ සූරය වනි හිතස් කොෆා කීර්ති කුර්ආනුගේ මේ මතිවර සූරතුගේ මවුදුව බලහදාරුගා මුලි කීර්ති කුර්ආනුගේ ඛුලාසා ඒ සූරතුගේ තෙරේගා හිමෙනගෙන් ඉබෙදෙ වකින් ખાસ ගොතිග්ගා තෞහීදුගේ තිම්වත්තර අල්ලාහ් තබාරක වතාලා මේ සූරතුගේ තෙරේගා හිමනු වාෆයි බවේ තෞහීදුර් රුබූබියත් රබ්බුවන්ත කමුගේ කමුගා අල්ලාහ් එක්කවන්ත කුරුමා ඉලාහවන්ත කමුගා එකලාගේ එක්කවන්ත කුරුමා ඉස්මු ෆුලතකා සිෆ ෆුලතහුගා එකලාගේ එක්කවන්ත කුරුමුගේ බෑතා මි කුරු සූරතුගේ තෙරේගා අල්ලාහ් හිමනු වාෆා එබවේ ලොබති අහුනක්තුන්නේ මේ සූරතකි මක්කී දවුරුගා බාවලෙබුන සූරතේ බැන් ඉල්මුවරින් දෙක වඩා ගන්නවා ගොතුගා තකුරාරුකො මදීනාග වෙස් මිසූර බාවල වුණු කමුගා බයි බේකලොම් විදාල වෙෆාවේ මිසූරත
guli fahuri maragina kankange bahuri hadisa taka algon men eburi balala iru imam muslim riwa korabba fawa sah hadis hule nangalo rasul levi abdullah ibn abbas radhiyallahu ta'ala anhuma rawiyati vidal wani man nabiyya sallallahu alaihi wasallam jibril ge faana akuga inna wani ko matin aden iwadagat ehinduga man nabiyya sallallahu alaihi wasallam istarifulu maccan ufullawa ballawa levi ehindu jibril al amin arihuga innawa vidalu biye udun dorkolen huluwijje mi adi mihatana huli fawa dore none miedu ekanye dore hulun adi edoron malaikataku raba wadagen fi ei mige kurin duwa kwes bima wadagen fawa malaikatin none e malaikata wadagen gota wadagen man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya salam vidal wefa vidal wani abshir bi nurain de nurek ufaveri khabar di bigannas utitahuma wa lam yuta ahadun min qablik aw kama qala tibe fulaya man nabiyya sallallahu alaihi wasallam mukhadab ko vidal wani de nurek de vijje ei mige kurin nabiyaka mige kurin bekalaka deifawa de nuren none ei suratul ei fatihatul kitab wa suratul fatiha ya fatihatul kitab wa khawatim suratul baqarah suratul fatiha ya baqarah suratuge fahu ayatek dem vidal wani lan taqra bi harfin minhuma illa utita e deeti de nurum ecce kiyawa fiya kamakan edijjeya ekame foddanu debbainwa nuhunna mi hadisaya algon men balala iruga algon men bara saafkom fatiha suratuga khassakan igin ebati duwahak wes odun hului fanwa doren huluvi duwahak wes odun bima wadagen fanwa malaikataku wadagen mi ufaver khabar bimugawa emme man insana algon menge nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya debbani adi ede nuruga himene ayat takuge barakata makkama mativerika emihaku e meduveri konnota e vidalume e ede edume allah tabaraka wa taala emihaka fuddawade ema suratul fatiha yaki waram mai waram mativeri wara khas kandattake himeni fawa surat algon menna kiyala faseha kuru ayattake kamuga vias barakat terkama mativeri kama ma kamuga ara huri ayattake algon men mi sura fatiha sura namaz ke terega takurar bukra komme rakwate ge bakiyam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurba fawe la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab fatihatil kitab nuwata alhamdu nukiyawa miyaga namade net aneka man nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis qurba fawe man salla wa lam yaqra bi ummil kitab emihaku namadukum e namaduga ummul kitab mane ki fatiha sura nukiya wa fiya fa hiya khidaj e namadaki uni namadaki tim fahar nabiyya sallallahu alaihi wasallam takrar korabane ghairu ta furiha mennu ema algon men kiha warakatto diriya dualuge terega misura mi takrar kuran befulunne komme muslimege macca riya dualu satara faharu emme maduwege mi sore takrar kurun wajibu egen ebe ay algon men komme muslimege macca riya dualu fardu fasnamadu fardu kurabba fawati e namadu tahuge komme rakategga mi sore algon men kiyan ebe
ege itura sunnen namata kurakama waninam riyadu walu gada sunnatuge bar rakwe ya rakkateriwa mihaku bar fahar kiyawanata adi ege itura ehen sunnen namata kurakama waninama duha namaz kurakama waninama viture namaz kurakama waninama wuduge derakwe kurakama waninama nuata enum wes namaz kurakama waninama mi sure emihaga hayatuga riyadu walu eta faharaka takuraru munda sualaki kubabaye mi takuraru umuge hikmatak kubabaye mi takuraru ge sirrak lobeti akhuna tunne mi warak gina bayak mikama shaubu veriwakam warak bodti dirasatak warak boda bala bisna fikuru hinga fawakan fatiha sura takuraru kurumuge terega muli mi suratan namaz kura iruga defulum vidalwe mi suratuga mihimene iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in miya aslu mi suratuga himene emme muhimmu bak mi suratuga emme muhimmu bak iyyaka na'budu timanna alukan korani hamekan ibaida wa iyyaka nasta'in vagan edeni hamekan ibai ilahuge hazratun ehvima mi aqida mi tauhid mi algon menge alukamuge muli asas ege macca bina kurakan ehvima takrar kurum Allah tabaraka wa taala algon menge du macca takrar kun riyadu alu ginaginan takrar kurma angawa fewan fatiha sura e suratuge takrar uma e suratuge nantak ginawumuge sababu algon menna deha wegen dani ek suratuge muhimmu tibe fulna ek wada ganna alhamdulillah se suratan ebakiya e suratan ebakiya al fatiha e suratan ebakiya ummul kitab muli fotuge ma asas fotuge gotuga e surata ebakiya ash-shafiya shifa dibe suratuge gotuga al kafiya fude suratuge gotuga tafatu nanta mi surata libigen wani e suratuge muhimmu kamaj ema ecce muhimmu ejja ecce takrar kuranje ecce muhimmu ejja ege nantaka ege mashhurkan boduwegen dagawan fatiha surataki algon menge hayatuga warak ginen takrar kuranje surat mi suratuge hadisa tak algon men balala iruga bukhari ge sahih hadis fulegga riwayegen asfawani abu sa'id ibn al-mu'alla radhiyallahu ta'ala miskituga namaz kurang ei sunna namaz wani nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalek faana gowalam abu sa'id madam bandwa gowalam abu sa'id ibn al-mu'alla radhiyallahu ta'ala unnawani namaz hip jawaben nudebba hippulan arawadati sunna namaz furiyama kurabba dem wadannawa kommekas namaz furiyama kurabba nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ariham wadagen dannawani allah ge rasulay timanna huri namaz ehem wegen kalege fan vidalo mag ewagotu ijaba nudewuni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege fan dannawani ade nahan heye kirta qur'an allah wahi qurba fami aya istajibu lillahi wa lirrasul iza da'akum lima yuhib allah kalange rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ijaba defe goala fafiya tebami hunnan bawale betakich den nabiya sallallahu alaihi wasallam ekale fana dannawani kalefaano miskitun nokoma wadaagatumge kurin kereta qur'anuge emme mativere suratuge khabar e suratuge wahaka bunidipana den ege fahuga abu sa'id ibn al-mu'alla radhiyallahu ta'ala an vidalana man kalefaano ge appuluga nabiya sallallahu alaihi wasallam hippevi ege fahuga miskit terega olu vibera nokome wada gannawan oluwa kan igi wadagen
timan kalege faanu nabiyya sallallahu alaihi wasallam handuma kodde wi me Allah ge nabiyya kalege faanu hadis kurvi men non toye miskitun noko wada gatumuge kurin mi kirta qur'anu ge emme mativeri sura bayan kodde faanu ema handuma fol kodde bani handuma fol kon arwani surat ge wa ehinduga nabiyya sallallahu alaihi wasallam sura bayan kodde bani vidalwani alhamdulillahi rabbil alamin ei suratul fatiha alhamdulillah hadis kurabani hiya sab'ul masani wal qur'anul azim alladhi utitu ei takrar ko kiyewe han aya adi mativeri begemba qur'an timan kale faana devigemba emvema mi hadisaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu sa'id ibn al-mualla radhiyallahu ta'ala anhu ange wani kirta qur'anu ge emme mativeri suratu ge gotuga suratul fatiha unganna debbafa daskot debbafa guna debbafa e makirta qur'ana ki tibe fonege wada gannawane mulin hew hudal lil muttaqin taqwa vernen hidayate gotuga allah baawale bifoy e fotuga wa emme mativeri surai e surata ki gobahe bone bijjaya nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge nassun sabit mewani ei fatiha surakka ema suratik ke gotabbala iruga komme surata ki bes barakat terikama makkama mativerikama muhimmo etan hadisata ka wahaka takin himini fawa suratak ehna me suratul fatiha wakin khassa gotegga muli kirtu qur'an ge huriha suratak ge macca mativeri vegen wa surate ke gotuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bani bayan kodde baf hama mikahala abu sa'id ibn al-mualla radiyallahu ta'ala anhu dimawi kahala hadisai miya hama warak gak kura gotaka ubay ibn ka'b radiyallahu ta'ala anhu besmani dimai namaduga hama mis namada hunna waniko hadis ke rawiya ki tirmizi ke riwayat rawiya ki abu hurairah radhiyallahu taala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu sa'id ubay ibn ka'b radhiyallahu taala anu garigam wada gatte namaz gunnawani ehenu gowalevviye ubay wada gannawa hama kurige befula bi gotal sunna namaz gunnebi namaz nimma wada gannawen begen daskore නමාදුන් නිමුනි නමාදුන් අවදී වඩාගෙන නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හරිය වඩාගෙන දන්නවනි යා රසූලුල්ලාහ අල්ලාහගේ රසූලයි තිමන්න මියයි තිමන්න නමාදේශේ හොරි රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරීගේ බේෆලා විදාල විෆදායි හදීස් කුරබනි අල්ලාහ් තාලා වහී කුරබා ෆනුවේ හිය ඉස්තජීබු ලිල්ලාහි වලිර් රසූලි ඉසා දආකුම් ලිමා යහී Allah kalange rasula ijaba debbar tibame honna boale vijja tibame na pawale betakin vidal wani simanna den ekan takurar gotan nukuran mane ki den goala wafiya timanna hama wagutum wadannawa komyakas nabiyya sallallahu alaihi wasallam ubay ibn ka'b radhiyallahu ta'ala na dannawani lobi nukuran heyye timanna kalege faana buneden tawratuga bawalabba fanuwa injiluga bawalabba fanuwa zaburuga bawalabba fanuwa kirta qur'anuga bawalabba fanuwa waruge surategge wahaka timanna buneden kalege faan lobi nukuran heyye ubay radhiyallahu ta'ala an vidalwa noneke lobi kuran rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwal kurabani namaduga coaching he vidalwan ubay radhiyallahu ta'ala ne kirtu qur'an ga khassa befule kirtu qur'an gina kiyawa vidalwa befule kirtu qur'an ga ilmu jama kurabam wadagen bekal vidalwani timanna fatiha surate kiyawan rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang allah gandi huwa kurabba vidalwan wallazi nafsi biyadi efarategge zaatuga appuluga efarategge appuluga timan kalege faanuge nafsuwa fara gandi vidalwame
ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها الله غندي هو كربا فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث كرباني توراة غبس إنجيل غبس زبور غبس أدي فرقان غا إكيرت قرآن غبس إفدا سورة باولا بافين وي إهن حديث كرباني هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أي تقرار كوكيوه هنگاية أي ماتيوري وگم با كيرت القرآن تمن كاليك فاند ديوگم با إما مولي كيرت القرآن وگه أساس كموگا إما مهم بات همنيگم با سورة وگه گوتوگا سورة الفاتحة ألغن من حديث توگا ديگا إنگم ميات بفلون نه فاتحة سورة كي ورم مهم ورم ماتويري ألغون منගේ حياتا ورم بودا ගුලිෆා එයා දුවාන තකුරාර කුරමුන්දා මිසූරේ එයා අලගොන් menගේ දිරි උළුමා වරම් බොඩ ගුළුවන් ඉබෙජ අදි හම්දුම් මිෆදා ඉතුන වෙරි zamaනෙග්ග හග්ගේ බාතිල වගේ කුරන් උදගුම් ඔලවාලුමා මකරු හෙදුමා ෆුරස්සාර කුරුමා යස්සුන් කුරුමා තෆාතු එකි එකි ඉතුන තවගේ තෙරේගා අලගොන් මෙන් උලමුන්දා zamaනෙග්ග जिन्न शैतानुंगे उंदगुला अदि इंसानुंगे तेरेगा उले फासिक फाजिरुंगे उंदगुला मिफद एतक कमिग्गे तेरेगा इंसानु दुनियागा दिरि उले इरुगा मि फातिहा सूरत की अलगोमेन्ना वरम मुहिम सूरत ए सूरत के आयत की अलगोमेन्ना शिफाई रक्कातरि कमे अदि बरकाय ए सूरतुं अलगोमेन्ना हासिल कुरवेन सूरत එවීම ඒ සූරතුගේ එකියේ එච්චක සූරතුගේ ඒ ගුණා වාහකත ඒගේ හදීගේ මානාක රංගල අල්ගොන් මෙන්නම් එගුම කීවස් වර මුහිම්ම කර හැම එකනි සූරතුල් ෆාතිහා රීතිකොම් කියවාලා ෆදු කොල්ලුමගේ බදලුගා ඒ සූරතුගේ එකියේ එච්චෙන් එගුම කීවස් වර මුහිම්ම කර රක්කාතරිකමගේ ගොතුගා ශිෆායිගේ ගොතුගා මි සූර වණි හැම එකනි රූහානි කංකම කෂෙන්නු එයි फिजिकली इंसान उन दिमाग वाए के तफातु कंकम बस फातिहा सूरत की शिफाए अलगोन मेन्नंग एकं वर साफ कों एगे दे सही हदीस एग्गा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बुखारी के रिवायत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफारे के दतुरेग्गा सहाबी फोनवनी बे फुंगे वेरिए के गोतुगा अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बुनेवे गोतुगा गागंडक तिरीहक बेकलुं ए जमातुगे तेरेगा ए वफदुगे तेरेगा हिमेने एबे फुलों दतुर करमुं यास अरबिंगे गबीला तकुगे तेरें गबीला के गातुगा नुवता ए गबीला मियुं दिरिउले रसुगा मडकुरी अदि मेहमानुगे गोतुगा अरबिन नकियेगे जातुगा मेहमानुन्न कमे हिताबई दीलति बई एन्नम इसमि बेकदुन्न की मुस्लिमुन्न वेफा मिका तफाते के सबब तंग मुरी कम वेदान कोम्यकस मिबे फरुन्न ए गबीला के मीहुंगे फरातुं एव्वस कहल मेहमानदारियं अदेन्नु एकम काइच्चे बोइच्चे एही तेरि कमे एव्वस कमेन्नु මිෆදා හාලෙග්ග එවේ කලොන් එතාංග මඩුකුරව්වාගෙන් තිබ්බවනි කෝ ඒ ගබීලාගේ බොඩු මීහා ඒ ගබීලාගේ ඉස් මීහා වෙරි මීහා ඒනගේ ගය විහගද නගුදාන් දට්ටි කම බයි බේෆලොම් බයන් කරවවා වනි කොම්මයකස් එච්ච විහලාගෙන් හේරි අලේලා තදුවේ ඉන්න ඔන්නන් එනන් උදිබේ ෆරුවා කුරා මීහුන්ගේ ගාත මීහුන් ෆොණුවාගෙන් ගෙනස්ගෙන් තෆාතු එකේකි බේස් ෆරුවා කොෆි ඒ හොරිහා බේහකුම් වෙස් එව්වස් කමෙන්නු එව්වස් වාදාන් කුරි එව්වස් සිෆාන් උදිබුන් එම්මෙ ෆහුන් ගොන් මුස්වේ මායුස් වෙගෙන් එමීහුන් ගේ තෙරෙන් බයක් ගුණෙෆි
mita etiba mehmanuge gotuga mitanan aassa tibi emihun alanuli mi bekalunge emihunge terege ves paharigga mikahala bes farwaige kankan danna miya koredane emihunge habar balama higas kommekas angen jariya in akama bani as emihunge ebekalunge kiban shifayakan edi farwayakan edi dannawan ehinduga mibekalunge tereng bekalun vidalwani e Abu Sa'id Khudriyya radhiyallahu ta'ala wadagen e viha la fawatana algonde hemmegen dennevi e physically viha herinche kasija peheri ekamaku kirata qur'ana meduga fatiha suratuge nakkama mativerikan qabul kura faratik haysiyatun sharu ruqya mikurani auzu kiya fa bismika suratul fatiha kiya fa e vihadi tana kuluge asar fora gotak fumeli hadis ke riwayat gannani kolan ena teduwegen diyai assafawa jamal muhali ma minimum vihen muli e vihage e takulifuge e venuge huriha asaren ekko filagen di mibekadunna mehman dari ada nukurima farwayan idunima mibe fulon sharte beskure idalu etimanna menna ujure demwan ujure ke gotuga ebbas wei foti bakari ane degot gaggandakan tirihakan etikama be fulon bayan kurapa fani komme agas rogiya kokgen fatiha sura kiyawa fa fumegen farwa libigen bakarita libwadagen sahabi bekalum mufalum etaketi hippawagen madina wada bay bekalum vidanu wejje kamaku nudane tigati mannamen allah hadagen nuwane nabiya sallallahu alaihi wasallam ge arihum tikama begoto suwal kuranje ehinduga ebekatu nabiya sallallahu alaihi wasallam ge arihum wadagen එවාහක දෙන්නෙවි තිමන්නම මෙහෙන් හදාගෙන තිමන්නමෙන්න මිගොතල් ලිබුණු බාකරිත හේකේ තිමන්නමෙන්න හලාල් වානේ හුද්ද වානේ මිකේ නේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කරවණි ඔමා යුද්‍රීක ඉන්නහා රුකියා තිබේ ෆල කිහිනෙන් හේගොනේ ඒ රුකියා එක්ක ඒ ශිෆා ලිබුම කියවේ ආයත එක්කන් කිහිනෙන් හේගොනේ ei hebe fonna nge mawlumat waki pure libi fovegen no kire da qur'anu ge barakatun shifayen edigen dua kuri fem kiyawa fa fumuni nabiyya sallallahu alaihi wasallam hinniwarna kuri adi hadis kurwa fa ve ilmari vidalwani ei ebe fulonna hituga undagule nube bumashe hadis kurwani edure boli maakum sahman timanne evves kalemenna ekuga bayt digen alade माने कि तिमन कलेक फानुस फरिक कुलवाना में ठीक है बस कहाल मसले तिया कोई नेते एम भी फातिहा सूरत की मिदन नबी कंकम अब्बस फादा हुरी मुहिम्मो सूरत बेकलुन्ने फातिहा सूरत के तफातु नंतौगे तेरेगा अस्सलात नमाज ओलवन मिकने तो एनम से बोवे सला फातिहा सूरत दीफ कुदसी हदीस फुलेगा अल्लाह तबारक व तआला वही कुरबा फावे قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين එතනක මුරාදක සලාතුක මුරාදක ෆාතිහා සූර ෆාතිහා සූර තිමන් ඉලාහු දෙබා කුරෙවීමේ තිමන් ඉලාහුගේ අලාය දෙබා කුරෙවීම දෙන් වහී කුරබ්බා ෆවනි අල්ලාහුගේ අලා සූරතුල් ෆාතිහා කියමුන්දා ඉරුගා වයිදා قال الحمد لله رب العالمين Allah she huriha hamden huri ekalaange muli kainatuge veridai algon me fatiha sura mi kiyawani namaduga ehinduga Allah tabaraka wa taala ekalaange arshiga wodigen boma ekuga ijaba ebe devva komme mihaka e warihama evva kotekka kitamme bayako ki kamuga vies ekalaange huriha kamaka koladummat jawabu devva hamidani abdi timan ilahuge ala timan ilahan hamdu bayan kof algon men ar-rahman ar-rahim
ekalaange rahmanuwanta rahimuwanta ilahi kolne kolan oogawanta ilahi algon men kiyumun ekalaange be jawabu debba asna alayya abdi timan ilahuge ala timan ilaha sana bayan kurabba kofiye den algon men kiyani maliki yawmiddin ekalaange jaza debba duhoge beri ilahi allah wahi kurabban majjadani abdi timan ilahuge ala timan ilahu matwer kofiye den algon men kiyani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in timan namen alkan kurani hame kani ba ilaha timan namen bagan edeni hame kani ba ilaha ge hazratun allah ay qurbana hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al mi timan ilaha ge ala de medu gawab kamik e ala edunu kamik fuddawa de wahus beforne allah tabaaraka wa taala algon menge beenunta fuddawa de wana wahaka wahi kurabwa hinduga den algon men midwa kurani ihdina siratal mustaqim timanna men sida begemba tedumaga dakkawande siratal ladina an'amta alayhim iba allah ebayaka niyamat devvi mihunge mag ei nabiyunna salihunna siddiqunna shahidunna hewdafa mihun siratal ladina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim iba ilahu ebayaka kofa devvi mihunge magen none yahudi emihunge maga kan none wala dallin adi magfur difawa miyunge mage none baneki naswaran kristiyanuge mage ves none nabiyunna rasulun dekkevi tedu magatti manna menna magu dakkawade ehem bima mi soren algon men reya duwalu eta fahar takrar kuramun dairma algon men iman kam warugada wanje algon men allah onna kuttamumge ba warugada wanje algon men allah gaafum allah ngi etibar kurum algon men heukan kamagen ulumuge josa fori warugadavu mi sorat takurar ko kiyamunda waraka ebata algon menge kibaga asagannande befunne mi sorata guli fahuri waragina kankan huri sorate warab barakateri waram man mativir sorate algon menge furihama aqidaya algon menge visnuma fikura mule duniyega diri ulon mi sorata ekuga riya duwalu emiha ko heda kurmuge azumuga mi surataki emihage hayatuge emme gang ekweriage gotuga hada fimihaki emihage haya kamiyaba dime emiha allah ge tedu maga dime siratul mustaqima dime allah emiha duniyega uluma kandelu vi maga dime emiha diuma magfahive gendane kama hama eya ekuga hituga allah ge deenagga matiga sabit we hurma parabodu barakan hibbaraka vegendane mi sura gina takrar kurma allah tabaaraka wa taala kirat qur'anuge muriha sura takika adi ayat takigge barakata darmaya hewka algon menna minbar ko devas suratul fatiha yaki algon menge hayatuge megan ekweriage gotuga hedumuge hew nasibu ekala algon menna minbar ko devas misabum miyaduge wah ko nimmadana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.